Mwese mbahaye ikaze mu makuru y'uyu munsi tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Sinabura kubanza kubasuhuza abantu mudukurikira muri benshi, abantu mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abanyarwanda, abarundi, abagande. Abanyarwanda rero mwese turabasuhuje, abari mu gihugu, abari muri diaspora. Abarundi namwe nuko turabasuhuje, abari mu gihugu, abari muri diaspora. Abantu kuva Kampala, Uganda mudukurikira muri benshi turabasuhuje. Abantu kuva muri Congo na Kivu na South mwese turabasuhuje. Abanyamasisi, abanyarucuru, abanyamurenge mwese mudukurikira muri benshi turabasuhuje aho muherereye. Diaspora muri rusange y'abanyarwanda, y'abakongomani, hari diaspora nini y'abakongomani ikeneye no gukurikirana amakuru cyane, mwese turabasuhuje cyane. Yes, mwahageze rero kuri MG Empire. Niba utari wakora subscribe ntitwabura kukwibutsa kugira ngo uze gukandaho, hanyuma ibindi biganiro uze kujya ubibona ari byinshi, uzamujye unasharinga kugira ngo n'abandi bantu benshi babibone. Ngenda ibyiringiro Innocent, aha ni kuri MG Empire. Yes, tuzanye rero amakuru breaking news z'uyu munsi. Uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ex-president Joseph Kabila Kabange, umuhungu wa Laurent Désiré Kabila. Uwo nguwo yabaye perezida wa Congo kuva mu 2001 kugeza mu 2019. Ni ukuvuga ko yatwaye imyaka 18. Uyu munsi afite imyaka 53. Uyu yamaze kwamburwa ubudahangarwa byemerera inkiko kumuta muri yombi cyangwa se kumukurikirana. Ni nyuma y'uko havuzwe amakuru menshi atandukanye, aho Congo imushinja ko ari umugambanyi uyigambanira, ivuga ko nyirizina Tshisekedi ubwo yari mu nama i Berlin aravuga ngo conducteur wa mbere wa AFC M23 ni Joseph Kabila. Hanyuma haje gukurikiraho amakuru yagiye ajya hanze agaragaza ubwo Kabila yavuga ko agiye gutaha mu gihugu, kuko tubibutse kuva 2023 ari mu buhungiro, aho nyuma yaje gutangaza yuko atahunze ahubwo yagiye gukomeza amasomo ye muri South Africa. Yes, ibyo yarabitangaje mu minsi yashize. Rero nyuma yaho atangaza ko agiye kujya muri Congo anyuze mu burasirazuba. N'amakuru umunsi umwe aza kwamamara yuko yageze i Goma, aribwo abantu bo mu gisirikare cya Congo n'igipolisi biraye mu nka ze barazirya, abandi izindi barazisahura, bagambirira kujya gufata imitungo ye. Costa Mutamba ubwe yavuze ko rwose azamufunga, ariko nubwo yavuze atyo, itegeko nshinga rya Congo rigena ko uwahoze ari perezida iyo avuye ku butegetsi mu mahoro binyuze mu nzira ya demokarasi, mu nzira y'amatora, icyo gihe agomba kugenda akajya kuba senateri w'ibihe byose mu nteko nshingamategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, akaba mu nteko ibihe bye byose azamara akiriho, akaba agomba kuba ari umusenateri. Rero urumva hari iminite umuntu aba afite, umuntu w'umuyobozi wo kuri urwo rwego hari ubudahangarwa aribwo bita iminite aba afite bwo kutemererwa gufungwa igihe cyose kibonetse cyangwa kuba yakurikiranwa n'inkiko. Ibyo bibaye hanyuma yaho Costa Mutamba, minisitiri w'ubutabera muri Congo, yatangaje ko Kabila agomba gufungwa ashinjwa ubugambanyi, ashinjwa kuyobora umutwe w'ingabo zitemewe, ashinjwa kugambanira igihugu n'ubutegetsi bwa nyakubahwa Tshisekedi. Yes. Hanyuma rero ibi bimaze iminsi byigwaho, babivuga, babigerageza, ubundi bakababwira ko bidashoboka. Mu minsi ishize muri iki cyumweru, inteko nshingamategeko ya Congo yari yatumiye perezida Kabila kugira ngo aze kwiregura
aze kwiregura ku kijyanye no kwaka ubudahangarwa, ariko Kabila yararuciye ararumira ntiyagira icyo ababwira. Hanyuma rero byaje kwemezwaho bidasubirwaho yuko agomba kwaka ubudahangarwa. Hanyuma yabyo haje kwemererwa urukiko rwa gisirikare ko rugomba gutangira gukurikirana auditora ya gisirikare igomba gukurikirana urubanza rwa Joseph Kabila, perezida wa Congo akaregwa. Tubibutse kuva mu 1960 ubwo Congo yayoborwaga n'uwo bita Kasavubu ku gihe cy'Ababirigi, wari wungirijwe n'intwari niyo yavuzwe cyane, harimo benshi bajya bagira ngo niwe wari perezida, uwo bita Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba yahoze ari minisitiri w'intebe, niwe wahoze yungirije Joseph Kasavubu, ariko wakoreraga mu kwaha cyane kw'abazungu b'Ababirigi. Hanyuma ubwo independence yaje kuboneka, Kasavubu ubwe ntabwo yabashije kubaho, Lumumba ntabwo yashoboye kubaho. Hanyuma yakurikiwe na Mobutu Sese Seko ku ngwendo wa Zabanga, ariko Mobutu mbere yuko aba perezida, ubundi icyo gihe cyo muri za 60 Mobutu yari majoro mu gisirikare cya Congo y'icyo gihe. Muri 65 Mobutu niwe yafashe ubutegetsi, abufata ku gahato ku mbaraga. Amaze gufata ubutegetsi yaje kuvaho yishwe apfuye aguye muri Maroc, ubwo ubutegetsi bwe bwahirikwaga na AFDL ariyo ya Laurent Desire Kabila, ariwe perezida wa Joseph Kabila Kabange. Ibyo byabaye muri 1997. Urumva icyo gihe Kabila Laurent yagiye ku buyobozi, ariko arimo gusimbura uwapfuye. Umuhungu we yaje kumusimbura 2001, nawe amusimbura ubwo yamaraga kuraswa. Hanyuma y'ibyo ngibyo ubutegetsi bya mbere mu mateka muri Congo busimburanye mu mahoro 2019, ubwo Joseph Kabila yavaga ku butegetsi agahereza ubutegetsi Tshisekedi. Bitavuzweho rimwe ku bijyanye n'amatora ye, ntabwo byavuzweho rumwe rwose, ariko nuko nguko byagenze. Yaje gufata ubutegetsi ayoborera mu kwaha kw'ishyaka rya Kabila PPRD, ayoborera mu kwaha kwaryo, ubwo abasenateri bose, abadepite bose barabo mu shyaka rye. Ariko bamaze kuba mu shyaka rye kuva icyo gihe kugeza hanyuma mu mezi 3, iminsi ijana ya mbere nibwo baje kubikora, baza kubigenza batyo. Aribwo baje guhindura, ashyiraho inteko ye, ashyiraho abaminisitiri be, ashyiraho mbese byose abishyiraho, ariko igihugu kiranga bigura udubi, igihugu kiranga, umutekano urabura. Aribwo yaje gukomeza guhonyanga, aribwo habaye ibikorwa bidasanzwe byo kurya abantu babaziza ubwoko bwabo ko ari Abatutsi, ko bavuga Ikinyarwanda. Ibyo biza kuzamuka cyane, ariyo mpamvu kugeza uyu munsi turi kubona impinduka nyinshi muri Congo. AFC M23 ifite ibyirwanira by'amasezerano yatangiye kera kose, ariko akaba atarigeze ashyirwa mu bikorwa. Rero Kabila Kabange Joseph yaje gushinjwa kuba inyuma y'umugambi wo kuza guhirika ubutegetsi. Nyuma yaho inkuru yaturutse i Nairobi muri Kenya, Corneille Nangaa arimo gutangira yicaranye n'umuhuzabikorwa wa M23 Bernard Bisimwa, aho bavuze ko batangiye impuzamashyaka yitwa AFC ikaza guhura na M23. Rero iza kuba AFC M23, aho M23 yafatwaga nk'abanyamahanga, yafatwaga nk'abanyarwanda kubera ko bavuga Ikinyarwanda, birengagije amateka, birengagije impunzi z'ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi ziri mu Rwanda, ziri Uganda, ahantu hose zandagaye, n'abandi bakomeza gukorerwa ihohoterwa bicwa muri Congo. Hanyuma y'icyo gihe nibwo haje kubaho rero bihindura isura, haza uwo bita Corneille Nangaa, wari usanzwe akuriye Commission Electorale Nationale Independance yo muri Congo itegura amatora. Ariwe tubibutse yuko ariwe wayoboye amatora ya Joseph Kabila, ariwe wayoboye amatora ya Tshisekedi Felix, niwe wamushyizeho mu yandi magambo. Rero hanyuma tuza kumubona mu koti ryo kuva mu mwambaro
wo kuba umuyobozi wa komisiyo, ahubwo tumubona mu mwambaro wa AFC, nyuma yaho tumubona yambaye inifomu, aho tutongeye kumubona yambaye ikoti kugeza Goma ifashwe. Ni ibintu bidasanzwe rero. Uwabonye Corneille Nangaa nibwo yahise avuga ko Kabila nawe abirimo. Rero ayo niyo makuru twabaherezaga kugeza ubu ngubu. Ubwo amakuru tuzagenda tuyakurikira yuko Joseph Kabila inkiko za gisirikare zigiye kumukurikirana. Tubibutse impamvu inkiko za gisirikare arizo zigomba kumukurikirana, ni ukubera yuko Joseph Kabila yari umusirikare, yabaye umusirikare muri AFDL, ishyaka rya se ryajyaga guhirika ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko ku kugwendo wa Zabanga. Ubwo 1997 ari umusirikare, ari umusore mutoya, 2021 nibwo yaje kuba perezida, arakomeza, ariko kuba perezida akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga cy'ingabo za RDC, urumva ntabwo bishobora kuba bikuraho yuko aba umusirikare. Niyo mpamvu rero ari buze gukurikiranwa n'inkiko za gisirikare. Tuzajya tugenda tubakurikirana amakuru. Muri Kongo ubutabera ntabwo, hari abantu benshi bamaze kuzira iki kibazo cya AFC M23, barimo ababarirwa mu bwoko bw'abatutsi, barimo aba bari bafite ibirombe, barimo ba Mwangacucu, senateri Mwangacucu, uwo nguwo ubu yamaze gukatirwa urwo gupfa, ariko ntawe uzi amakuru ye. Barimo abahoze ari ba minisitiri, nyuma yaho baza kuba abadepite, bakamanzi Runigi Emmanuel n'abandi benshi amagenerozi n'abandi. Rero icyo twavuga ni ukuvuga ngo hariya hakurya nta butabera. Reka tubikurikirane turebe uko bizagenda. Andi makuru rero yandi muri Goma, ubuzima buri kugaruka. Muri iyi minsi tuzabatemberera Goma, tubabwire uko bimeze, uko ibintu bihagaze. Ariko hagati aho ngaho hari inkuru ya trendings muri iki cyumweru, hari inkuru idasanzwe. President Cyril Ramaphosa wa South Africa, nyuma yo guhura na President Paul Kagame, aho bari bicaranye bakagiramo urwenya bagatebya cyane, aho President Cyril Ramaphosa yavuze ko kubona abantu bari biteze kubera amahane yagiye abamo cyane y'ingabo za SAMIDRC, za SADC, aho zari zaranze guca mu Rwanda nyuma y'uko zitsindiwe inshuro, zigakubitwa inshuro n'ingabo za M23 i Goma, hanyuma yaho zikahabwa inzira yo guca ku butaka bw'u Rwanda. Icyo gihe rero Cyril Ramaphosa yabigarutseho cyane, aravuga ngo abantu bari bazi ko negeranye na Paul Kagame, fireworks zaboneka mu kirere, umuriro wakwaka. Nyuma y'ibyo ngibyo rero yahise yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dusanzwe tubizi amakuru amaze iminsi ahari, Amerika imaze iminsi ishyira mu majwi South Africa, inshuti y'akadasohoka ya President Donald Trump, yitwa Elon Musk, umukire wa mbere ku isi, afite inkomoko, avuka muri South Africa, aho hamaze iminsi havugwa ibijyanye no kwaka abazungu ubutaka. Itegeko ryagiye, umushinga w'itegeko wasinyweho na Perezida Cyril Ramaphosa uvuga ku bijyanye no kubaka ubutaka, ariko hanyuma y'ibyo ngibyo byo kubaka ubutaka ntabwo ryari ryashyirwa mu bikorwa. Ariko leta ya Amerika yagaragaje ko irwanyije icyo gikorwa cyane, aho perezida ubwe yishinjirije South Africa yuko hari gukorerwa jenoside ikorerwa abazungu. Iki gihugu si ubwa mbere kivuzwe mu ivangura, guhera na mbere ku bintu bya apartheid, ntabwo ari ubwa mbere kivuze mu ivangura ryo ivangura ku ruhu. Ariko ikintu twamenya cyo hagati aha ngaha, Perezida Ramaphosa yasimbutse umutego ukomeye cyane yari yatezwe na Perezida Donald Trump. Nk'uko bizwi cyane, iyo abantu bagiye muri White House, akenshi ubu ngubu biba bisa nk'aho bagiye gukozwa isoni cyangwa kumwara, nyuma y'uko twabonye Zelensky yageze muri White House akahasuzugurirwa bikomeye, akikubita agataha ibiganiro bitarangiye. Cyril Ramaphosa si uko byagenze, we yagiye arahagera igihe bakabaye bibera, aribwo Donald Trump yasabye ko amatara agabanywa, amatara arazimwa. Amatara bamaze kuyazimya, ahita anyuzaho video zirimo abayobozi ba Africa, ba South Africa,
barimo benshi b'abayobozi n'abakire bo muri South Africa bavuga ngo ni tubarase tubarase, bavuga ngo barase abazungu, ariko ibyo byaje kugaragara ko ari indirimbo za kera z'igihe cya apartheid, ariko hanyuma y'ibyo ngibyo Donald Trump umutego yamuteze rero undi yaje kuwuvamo. Mu bigaragara yawuvuyemo ati Donald Trump asanzwe ari umukinnyi w'akadasohoka, akaba umukunzi w'akadasohoka wa golf. Rero muri urwo rugendo rwa Cyril Ramaphosa, perezida wa South Africa, yakoreye muri Amerika muri White House, yakozemo ikintu kidasanzwe, yitwaza abakinnyi babiri b'ibyamamare muri golf b'abazungu. Trump akibabona agira akanyamuneza ku maso, abantu bose babibonye ko Trump akanyamuneza kari kenshi ku maso. Reka dukomeze twitege turebe iryo tegeko niba ritazasinywa, ariko amakuru urebye menshi ni uko nguko bimeze. Amakuru yandi rero menshi turagenda tuyakurikira mu bindi biganiro biri buze gukurikiraho. Ciao ciao.